Macam mana saya buktikan yang budak sekelas dalam batch still can get the straight A in your SPM. Jadi ini adalah salah satu kisah saya, kisah pengalaman yang pahit dan ada manisnya sebab saya belajar benda baru lah, benda yang very value to me, and saya belajar untuk lebih menghormati dan menghargai, tak kisahlah, cikgu saya dan juga kawan-kawan saya. Baik, waktu periksaan pertengahan tahun adalah satu result yang membuatkan saya rasa dipijak, sebab saya tak pernah lah dapat result yang macam tu kan. Result, bayangkanlah macam result yang you dapat tu saya kelas dalam batch kot, ya, tak teruk ke? Saya rasa hina, rasa malu, rasa down, dan semua perkataan-perkataan yang negatif come up to my mind. Lepas itulah saya still nak teruskan. Saya cuba belajar untuk perbaiki diri saya, belajar banyaklah untuk jadikan macam periksaan pertengahan tahun tu sebagai salah satu latihan untuk saya buat pemutulan. Jadi itulah, bila saya nak hadapi periksaan pertengahan tahun tu sebagai satu titik tolak saya untuk berubah lah. Periksaan pertengahan tahun tu antara sebab saya dapat gagal kan, iaitu tak layak CJ SPM lah. Saya adalah disebabkan subjek sejarah saya. Subjek sejarah saya waktu tu adalah teruk juga lah, 30 kan. 30 tu it's kind of fun lah, tahu lah. You get admit B+, but sejarah you fail lah, because I don't like to hafal like term. Dan waktu tu saya tak apa nak hormat cikgu saya, jadi saya tak apa nak bagi full attention to my teachers. So apa yang saya buat, first step adalah saya mulakan dengan jaga adab dengan cikgu lah. Apa yang saya buat waktu tu, first saya, bila cikgu mengajar, saya mendengar. Bila cikgu cakap, saya bagikan perhatian. Jadi apa saya nak katakan, saya bagi perhatian, saya tak buat apa-apa, saya just dengar, bagi perhatian, dengar dan tengok apa cikgu mengajar tu. So apa yang saya buat tu, saya mendengar je kan, mendengar, and then sebab saya rasa cikgu ni lebih nakkan kita ni bagi perhatian. Bagi perhatian macam mana? Bagi perhatian yang, if like in the kind of situation you talk to somebody, and then you mesti nak kan yang orang yang you cakap tu dengar. Bukannya maksud like dia cakap depan dinding kan. Next, apa yang saya belajar untuk menghargai kawan-kawan. Macam mana menghargai kawan-kawan? Menghargai kawan-kawan dengan saya tahu lah saya tak pandai dalam sejarah kan. Jadi apa yang saya buat, sejarah saya tak pandai, bio pun gone juga waktu tu. Jadi saya buat macam mana, saya pergi ke kawan-kawan yang lebih pandai. Macam waktu tu saya ada member saya ni kan, member saya ni anak cikgu sejarah lah, dia pandai bab sejarah. Jadi saya pergi ke dia, saya rendahkan diri saya. Waktu tu it's quite the best lah. Best sebab apa lah? Walaupun you dah tahu you dah dapat budak sekelas dalam batch, jadi waktu tu saya just rasa macam I'm with you, okay, we are the same level, so okay lah, it's okay, you can do, I'm just like you, so it's okay to me to not embrace with you, because I know you better than me, and then I just let you be my teacher. Jadi sebab tu lah. Jadi kalau nextnya, saya kalau nak cakapkan, saya lebih banyak menuntut kepada kawan-kawan lah. Jadi bila saya menuntut kepada kawan-kawan, saya rasa macam rasa syukur sebab Allah still bagi saya peluang untuk saya perbaiki kan, dengan adanya kawan-kawan yang boleh bantu saya kan. Jadi waktu tu inside of belajar kawan-kawan tu, ada something inside of them yang give me some positive, nilai-nilai positif, yang the best tip yang
it's quite good lah for me to furthermore lah. Jadi untuk tahu lebih lagi kan macam mana saya dapat result SPM CA dalam mengambil masa 7 bulan, boleh lah lihat untuk video seterusnya, boleh nantikan. Stay tuned.